nastaviti sa našim programom. Naši gosti, prvi koji će se večeras predstaviti, dolaze iz Resena, Makedonije, Severne Makedonije. Jedan veliki aplauz, kulturno-umetničko društvo Taše Miloševski. Jedan veliki aplauz za njim. Miloševski Taşe ekibi Makedonya'dan sizlerle.
Ses. Makedonya ekibine çok teşekkür ediyoruz. Jedan veliki aplauz za naše prijatelje, kulturno-umjetničko društvo Taša Miloševski, koji nam dolaze iz Resena i prvi put su ovde sa nama na festivalu. Jedan aplauz za njih, molim vas.